Jambo watoto wa Mungu palipote mnapopatikana. Hapa ni ndugu Josaphat kutoka Iga Barriere kwa kanisa la EDJC ama kanisa la Disciple de Jésus Christ. Maana yake ni kanisa ambayo inapoundwa kwa kupasha habari njema duniani kote, pasipo upaka na pasipo mwisho. Ndio maana na wasalimu zote, upokee salamu zangu, na tunakuwa hapa kila wakati, kila siku kwa ile chaîne, na ukitafuta zaidi kuyasikia ama unatafuta zaidi kuitafuta na kusikia mambo ambayo inaposemeka ndani, kama hata na nyimbo, kama hata na mahubiri, kama hata na kosei, utasaidiwa. Rafiki yangu, mamangu, babangu, mpendwa ndani ya Yesu Kristo, nasema tafuta kila mara kuangalia chaîne yetu kila siku, sababu utapata mambo mazuri toka ndani na utasaidiwa, sababu mambo chote ambayo inapoongozwa na Roho ya Mungu kila mara inakuwa na matunda mazuri na inakuwa na mambo mema ndani. Maana na kuomba pali pote utakopatikana, unapokuwa unakuwa kila mara unapanda hata kwa YouTube, tafuta chaîne pale, jina ya chaîne yetu inakuwa Josaphat TV. Unapokanyaka pale na utapata adrese pale, na unapata kila mambo hapo tunapopublie kwa ile YouTube ama kwa ile chaîne yetu. Ndio unapoandika tu Josaphat TV na utanipata mara moja. Pale tunapublie, haikuwe hata nyimbo, ikuwe hata mahubiri, ikuwe kama hata na kosei, kila mambo utakuta pale na utasaidiwa zaidi. Alafu katika asubuhi ya leo, Roho ya Mungu ilituongoza tusaidiane na kupata neno kutoka Mungu. Basi